I pozdrav svim ljudima na kanalu Gamers Forever. Danas ću vam pokazati kako možete editovati klip preko Vive Video. Nemojte hititi da klip pravim ovaj klip za one koji to uopšte nisu znali, tako da krećemo. Kada uđete u tu aplikaciju imate svašta nešto. Možda pravite slideshow, na primjer ubacite sliku i onda živite, na primjer. Bilo koja slika, može ova, na primjer. Ta slika, idemo down. I onda možete izaberete, vidite, možete ovo, na primjer, Viva La Vida. Bukvalno pravite slideshow. Izvinite, čekajte sekundu. A kada hoćete da sačuvate, idete draft. Da ga draftujete, idete share. I idete export to galerija. To je to za to. Dobro. A ovdje se edituju videoklipovi. Naprimjer, evo ovaj što sam snimao u Šumaricama kad sam bio. Idete add. Znači, morate kliknuti add. Stavit ću pauzu dok se ne edituje. I ljudi java nas nazad. Imam se adduje klip, mora da bude jedan što kliknete done. I sad vidite, imate svašta nešto, imate na primjer ništa sad trenutno, ovo može da skinete, ali nemojte. Ok, ja skidam ga, nema veze, ide, idemo što manje. Evo, na primjer, morate da skinete, pa evo ide kao fora u brde i happy brde i onda ide samo, nećemo ništa. Nothing. Ovo su vam fora teme. Onda imate muzika, tap to add music. Pošto trenutno nemam nijednu muziku, imam uvodnu glupost, možete da berete ovdje, tu sve no copyright, mislim, muzike. Naprimjer, evo ta, lupam. Onda možete edit, gledajte sad imate edit. Može klip editujete, znači imate trim. Da pokažete mjesto koliko ćete da sečete klip. Split je da isečete bukvalno da ga nema više. Duplicate da napravite novi. Mute da se ne čuje nešto što pričate. I more imate pen i zoom off. Znači možda zoomirate i da odzoomirate. Reverse da vam klip ide. Možda vam klip ide samo kada, na primjer, hodate napred, vama će klip kada kliknete reverse i od pozadi i clip speed. Ajde mi će da kliknemo clip speed. Evo, možete da usporavate i da ubrzavate, na primjer, ova 2. Da vidite kako to ide. 4. Evo 1/4 kako to sporo ide. Samo sekund, vraćam se brzo. Ljudi, evo nas nazad, na primjer možete vidjeti sa 4, a mi stavimo puta 2, da bude kao ubrzano. Kliknite OK. Onda klip stvarno ide 2 puta brže. Ima i muziku. Tako. Možete vidjeti opet more. Pen i zoom off, evo. Na primjer. Može vidjeti ovo, pa idete reverse. Stavit ću pauzu dok se reverse, zašto vidite, opet treba. Ide to brzo nego ono. Evo kako izgleda klip kada se reverse. I to je to. Kada ćete kliknuti štiglicu, možete odmah share, export to gallery i onda se čekate da se exportujete u galeriju. Ja sad neću, pošto imam to već. Vi samo se čekate, onda će da nam se pojavi u galeriji kao dole desno na Viva Video i to biti.
To je bilo to za epizod, vidimo se u sljedećoj. Ćao!